Kavaje vode poreklo od Radišića iz Crne Gore. U 17. veku jedan Radišić je ubio nekog Jelića i zbog krvne osvete pobjegao u Albaniju. Nastanio se u blizini grada Kavaje. Njegovi potomci su se vek kasnije vratili u Crnu Goru i po albanskom gradu dobili prezime. Nikola Kavaja rođen je 1933. godine u Peći kao 9. od 12 dece Mitra i Milje Kavaja. 1949. godine iz Pančeva dolazim kod svoje majke na odsustvo. Moja majka u to vrijeme je živjela kod svoga sina Vojislava u Crvenku, Bačku. Zatekao sam moju majku Crninu. To me ništa nije iznadila, Gabriel Mihajlovića. Moja ujčina je bila na stanu četnika. Od moje majke doznajem da su mi dva brata u zatvoru. Božo i Vojo. Ja sam čitavog života bio čovjek povučen. Gledao sam majku se zatekao u suzama, ali nisam ispoljavao, ne samo zbog moje braće. Ja sam zamrzao Tita 48. godine kao ono zatvoreno po čitavim vojnim garnizonima, Srbi, Crnogorci, pogotovo kad sam došao i to, kad sam čuo iza svoje braće, u duši sam postao antikomunista. Svako da mi je tada u to vrijeme prišao, bi mu se pridružio da radim protiv Tita, bandita i protiv Komunističke partije Jugoslavije. Prva moja akcija koju sam uradio u Jugoslaviju protiv Tita sam napisao na 2. bataljonu zgrade jednu običnu parolu: smrt Josipu Brozu Titu i Komunističkoj partiji. Između 1-2 sata noći. Ujutro kad su vidjeli oficiri ili dežurnih garnizona, to je takva uzmena bila i takav udar da se napravio kao da neko izvršio napad na tom garnizonu. Poslije niz akcija koje sam ja izvršio, došle su kaže krupne stvari. U to vrijeme se nije ulazilo u organizaciju da pita me ko je šef organizacije, koliko ima članova. U to se vrijeme pitalo koliko možda uradiš protiv režima u Jugoslaviji. Svako naređenje koje je Nikola Kavaja dobio i izvršio ga. Kada je tajna vojna organizacija otkrivena, Nikola Kavaja odlučuje se na bekstvo iz Jugoslavije. Međutim, 15. decembra 1953. godine posle kraće borbe u blizini graničnog prelaza Šentilj biva uhapšen. Osuđen je na 18,5 godina zatvora. Avgusta 1957. prilikom prebacivanja iz zatvora u Mariboru na Goli otok, uspeo je da iskoči iz voza i zajedno sa Slovencem Viktorom Peršom prebegne u Austriju. Dobio sam politički azil od organizacije Ujedinjenih nacija, odmah se pristupio srpskim antikomunističkim organizacijama, Srpskoj narodnoj odbrani. Nikolu Kavaju upoznao sam posle bekstva u Austriju, to jest 1959. godine kad sam izbjegao. Našli smo se u logoru Salzburg. Organizacija Srpske narodne odbrane ipak imala je glavnu ulogu, mi smo se okupljali oko nje. Tu sam naravno upoznao i Kavaju, on je pustio bradu, imao i mrtvačku glavu, na kapi imao i šubar i tako dalje. Naravno, svi koji smo bili naravno mlađi, koji smo želeli, imali u sebi borbenosti, mi smo gledali na svaki način da se organizujemo i ma šta da učinimo protiv komunizma tada, ne čekajući da stignemo u Ameriku ili Kanadu ili Australiju i tako dalje. U Ameriku sam došao za vreme 35. prezidenta Amerike, Johna Kennedyja. On je lično me dao ulaznu vizu za nas 24 emigranta. Među 24 emigranta bio sam ja, Nikola Kavaja. Došao sam u Ameriku 17. avgusta 1961. godine. Nisam došao da pravim pare, da pravim kapital. Premda sam došao mlad čovjek od 30. godinu.
Došao sam u Ameriku da se povežem sa ljudima, jer imao sam široko poznanstvo mojih suboraca iz Europe koji se nalazi na teritoriju Sjedinjenih Američkih Država. Moj lično cilj je bio dolaska da organizujem grupe mlađih ljudi, da radimo protiv komunizma, jer je Amerika u to vrijeme bila najbolja zemlja, direktno se radi protiv komunizma. Jer je Amerika uživala u to vrijeme najveću demokratiju na kugli zemaljskoj. Nama su bile odrešene ruke, čak i obavještajne službe su bile, kažem ti, naklonjene nama nacionalistima, antikomunistima koji smo napustili istočne zemlje. There are documents in the FBI files that show U dosijeu FBI-a postoje dokumenti koji pokazuju da je FBI 1963. godine tražio od Kavaje da postane njegov informator, odnosno da špijunira srpske grupacije u Sjedinjenim Američkim Državama. Kavaja je to odbio, pa je FBI odlučio da špijunira Kavaju. Bilo je to 15 godina pre optužbe za zaveru. FBI iz New Jersey-a morao je da traži dozvolu od Washingtona da prisluškuje Kavajin telefon. Iz korespondencije se vidi da je dozvolu dao lično Edgar Hoover, direktor FBI-a. Jedan dopis izveštava da nema mogućnosti za prisluškivanje, jer Kavaja sa još 10 emigranata stanuje u prenoćištu u kojem ne postoji telefon. To je ličilo na nadmudrivanje, na igru mačke i miša i od 1963. do 1978. FBI nije mogao da prikupi dokaze da se Kavaja u Sjedinjenim Državama bavi nečim protivzakonitim. Mi smo imali ljude, ali nismo imali sredstva. Srpski lideri koji su bili predstavnici organizacija antikomunističkih, sva je njegova borba bila da izađu na demonstracije protiv Tita i protiv predstavnika komunističke Jugoslavije. Nikada, čast i čest pojedincima, nikada direktno nisu htjeli da podržu nijednu grupu, no čak su nas nazivali prokomunistima. Obratili smo se vladiki Dionisiju, jedne večeri razgovarali smo u njegovom manastiru, vidjeli smo da taj čovjek ima povjerenja u nas, koji smo držali u to vrijeme Srpsku narodnu odbranu, držali Radio Čas, držali list, najbolje oružje jedne organizacije i mi smo imali punu podršku u vladiku Dionisiju. Crkveno pitanje me zateklo u Srpskoj narodnoj odbrani 1963. godine marta mjeseca. Tada su došli iz Jugoslavije neke verske komisije posle eparhije i te komisije, ti crkvenjaka, vladika koji su dolazili, oni su suspendovali vladiku Dionisiju. Vladika Dionisije je bio vođa srpski, autoritet. Narod je srpski vjerovao u vladiku Dionisiju. Organizacije srpske, kada je ta pometna crkvena bila ispala i svi lideri srpski nisu bili sigurni da li je vladika Dionisija na pravom putu ili ne. Zahvaljujući Miletu Radovanoviću on mora da ostane u istoriju srpsku. I nas mlađi Srban koji smo radili u Srpskoj narodnoj odbrani, ja, Blažo Božić, Srbin, pokojni Dragiša Kašiković, Petar Milenović i mnogo ih Srban koji su bili tu. A zahvaljujući Miletu Radovanoviću, vladika Dionisija je stao i opstao. Jednog dana čuli smo da se vladika Dionisije koleba. Njegovi glavni saradnici nisu znali šta da rade, savjetili su mu da se povuče. Mi smo to čuli, ja sam u to vreme bio urednik Slobode i rešili smo da oko ponoći odemo u manastir Svetog Save u Libertinu. Kavaja, Dragiša Kašiković i ja. Našli smo vladiku zabrinutog, sedi, pitali smo ga, vladiko, šta ima novo?